ya matayamo kurwa chinsemo cha musaria ime ye bunge ya bobasi nigo ya chanera egekore gosetiga gento kuchanera egekore ase enibo yabo enyinge nyatukabage gusaligwa yebwatranti goika chinyumba amatoke nabo igo ebinto binde bya mugondo koregana na barabo nigo batatakiri asayo munago tubanyumurikito kiripati kobi marimo ase orogongo rwagusi abeire nengencho no musingi yokorete gitano asokungusana mono ase chimbebe okoena na chinamba okubagana marimo gweterana sabana bamo bayigo chinsemo ao na bayigo obonye gendukerere ebina gutukao ebinge bya marimo ase chinyumba cyubona cyebina kira sorongo rwagusi nyamira amonakisi ensemo yabwase ase tukolia rero nigo tokomanyoro mungina Rusia kirubo makori nigo aichanelete ogo otabobokerwa gokunganyigwa akurwa bwoye asa sabiro bokonyi bwa bene bana yaikire ngaki na esekire iga manya kanyoro omonto gocha agonte bingandu boli mubwana bona ara inkumetinga gaki batatagurire kinyumba igotokorara isiko mokoga nyumba tole otogoika magoro abatwasangerekana gatwabere nyumba abantu baeta bokia baratobutole metu Kurengana nere tagene tibuna obokonyi burwase serikali ase ngenche serikali yeyo nero itaramokonya gwikira bono serikali ere mote banganire serikali nere yatorure serikali teriyande nere bagutenene nsemo abantu bagutagura ikinyumba familia yiga nigo barente twe okinia egesaku ase kenyoreke yiga gusaso mucyo yiga aso murubirio obwe umusingi bwe korokyo mugusi aso musubati utabwati bana bamura bakoretwa umusubati bwatabana mura bache kogororoke gesaku no mu makubiara tabwate bamura agatolenta no tamenyete no Julius Onsare Omboi no mwana bw'omungino oyo obeire kagukwanira umusingi bwa yonsi okonia kunganya gocha Tanzania ase emyaka emenge aso kuigwana akwarenge gwake mwanya bantu kulenda tali aso kulikirana ase bono banyorere sege nkongu mama alikuwa na osa eka mbili kiasi ya shilingi 17 akatoa 10 kikabaki 17 tunaongokea hizo pesa achaliba Kurengana nere umuntu baoneretie obuli muchinga kichinkoro pero seiriye chitaito did ase abeire kagutumika abisi yo mudisi modiyo abachiwa mona bakonyi babo onyara ko bagakubaseri ambanya ko bakonyoreke nikiabo kumbe hizi pesa wakati tulikuwa tumeomba amefanya maliba ya kupita pita kutoa toti otiti akatoa toti otiti yote akonaye 3 na sisi hatuna. Sasa tukienda kotini yeye anachua vile anafanya na anaendelea kufuneka ile mambo. Anafuneka inasinda yeye kesi tena amerudia mimi akanisinda. Sasa hii kesi ya eka 2 alichukua eka 8 samba lote na akasema atakabia sisi 4 kwa 4. Yeye achukue 4 na sisi awachie sisi 4. Abanyanyimbo ekero aigete gwa koroboti nigo bamuseretie ase asabire omu MCA bwensemo ya Masige East Jacob Bagaka na omugabana bwi county ya Kisii Mbara tiko bakonya ase ngencho no bakura sorogongorwo kwenda police station kupika ripoti wakasema hiyo hatusikii wewe wakanifukuza kutoka huko mimi ningakuja tu nikakaa hapa aka hali saa hizi sasa. Kwa hivyo tunaomba serikali kubwa ile inasimamia Kenya itusaidie kuruhusu hii neno vile alikuja. Unaona mama kama huyu mzee anaenda wapi? Nyumba yake ndio ile imewekwa chini. Sasa mama kama huyu hakuchua samba iliuswa, hatukuenda tuweke sei huko landi, hatukuenda tuweke sei mahali alichukua samba, pesa achatoa, sasa anachukua hii samba bure kuruhusu pesa. Kwa hivyo tunaomba Simbarati akiwa akisikia maneno hii atembelee hii samba Jacob Bagaka, batembelee hii samba baone kenye naendelea hapa. Endemero asorgongo rwagusi yabeire buna ekenyabororo ase mibere y'abantu ase ngencho yairire kisegi kobao wetana okonene na amagima y'abantu gusira liboria linene ndiryanga ngo ikaliriri ayayiga aragenderere asokungusana kwa mari mukora abasorgongo rwagusi ngoribotiria Getembe TV kurwa sekenyoro kyanyamiyobo umusalia sublocation kurwa sensemo ya Nyamache obasi a constituency county ya Kisii Maritana Gilbert Kobi.